Kiu Kiu. Balik lagi Kiu sama Om John di Jajan Ah. Kiu. Jangan kemana-mana, sikat Kiu. Hari ini Kiu, gue mau sepedahan nih. Kita ngiter-ngiter daerah Bintaro Kiu. Nanti kita bakal jelajahi di sana nih makanan-makanan yang legend, yang otentik. Nanti kita cari di sana Kiu, oke? Ikutin terus Kiu, Om John, oke? Let's go. Kiu gila, nyampe juga Kiu udah di Bintaro nih gue nih. Sekarang gue nyampe di warung Betawi Barkum Kakap. Jadi Kiu, temen gue nih udah nungguin di dalam yang rekomendasiin tempat ini. Gitu Kiu, nanti kita langsung ketemu aja. Reviewer lama ya, food vlogger lama ya. Zaman gua SMA. Waktu masih di TV dah pokoknya tuh orang. Bener. Nanti kita ketemu dia langsung, oke? Sikat Kiu. Kiu Kiu. Nyampe juga nih. Temen gue nih yang tadi gue ceritain Kiu, food vlogger lama waktu zaman di TV-TV. Bulu-bulu. Kayaknya arahnya ke situ tuh. Putra Kiu. Yoi. Dari pesenin Put tadi Put. Udah nih. Wah. Yang gacokan-gacokan ini nih. Lo harus coba. Lo harus coba nih. Kelas kakap nih masuknya, bukan kelas bulu. Kasarannya kalau di sini paling megang nih makanan-makanan begini. Iya. Yeah. Kakap. Kalah kakap. Masih banyak Put. Boleh, boleh. Ih. Ini apa nih? Pecak gurame. Ini pecak gurame. Itu pecak gurame. Kiu. Jadi emang nih culture-nya Betokau, Betawi. Betawian ya di sini. Iya. Gile Kiu. Kalau ada sambel, gue lagi pesen tempe goreng kayak cocok nih kan, ketemu Nyetel. sambel nyetel. Ini kepala kakapnya nih. Coba Kiu, deh. kita cobain Kiu. Aduk Sikat deh. nih. Wah. Ketemu. Wah, ini gile tengah bengkak. Ketimpe gua ginian. Gila, acak-acakan di mulut nih, nabrak-nabrak. Gua cobain nih sama daging ini. Wah. Ada daun bawang Kiu. Ada irisan cabai juga. Kiu. Box. Kepala kakapnya Kiu. Setengah. Nggak utuh dibagi dua Kiu. Kita coba nih ya. Sikat Kiu. Akur gak tuh? Wah. Akur gak tuh? Wah, kakap. Ya emang kakap. Gue cobain nih Kiu ya. Tempe. Panas lagi. Baru banget nih. Udah ditabrakin tuh pakai nasi tuh. Udah. Boleh kali coba nih ya. Boleh, Kita siram ini kuah ke nasi. Ini dulu, pecaknya kita cobain dulu. Boleh. Wah, pecaknya nih Kiu. Gurame, boy. Gurame. Gue juga penasaran nih. Wah, parah. Wah, kacau, the best nih.
Nice. Ini gokil sih. Sambelnya nih, coba ini. Ini sambelnya beda gak sih apa sama aja? Sama. Oh iya sama nih. Sambelnya nih Kyo. Coba. Coba Kyo, sambelnya Kyo. Nih, begini dong. Lo harus coba Wah, nih. sambel-sambel tomat gitu. Wah, seger ya? Nih Kyo, kita tabrakin pakai nasi nih. Ya. Kita kuahin. Lu nggak nimpa pete tuh? Pete nggak ditimpa tuh? Wah, Boleh deh, pete nih ya. sambel atasnya Kyo. Nih, ini pete. Wah, kakap. Waduh. Kakapnya di atas nih, serem lagi kuahnya Kyo. Oke. Udah boleh take off? Sip. Udah beres tuh, nyalu. Yuk. Kyo. Ini gue campur tempe, ada pete, sambel, sama kakapnya. Kakap. Sikat Kyo. Wah. Gila. Berantakan. Ini kan yang lu Wah. cari. Bintaro punya nih ya. Pondok apa? Untuk aren ya? Pondok Aren, Jalan Haji Cari. Pokoknya lo ketik aja di smartphone lo. Warung Betawi, Barkum Kakap. Nah, rekomen dia nih. Di Waze Putra. ada. Wah. Asli Kyo. Udah dari dulu, Kiu. Rekomenin. Kita beresin dulu nih. Ajar dulu deh. Nah. Oke, jangan kemana-mana Kyo. Sikat Kyo. Kyo. Beres juga Kyo. KEK LALR. Kelar. Beres. Beres. Warung Betawi, Barkum Kakap. Wah, Lo kudu ingetin tuh. Barkum Kakap. Barkum Kakap. Ada di mana? Jalan Haji Ceri, Pondok Kacang. Pondok Kacang. Tuh Kyo, wajib dicoba Kyo. Wah, gila recommended banget. Keren Putra, asli. Thank you nih Put, udah dijamu Siap. Yoi, gila parah, puas banget. Gila. Beres Kyo sampai ke tulang-tulang. Wah, parah. Mantap. Pecaknya oke. Emang Kepala kakapnya oke, semuanya oke. Tempe mah ya tempe gimana lo kudu sih? ingetin nih kalau makan-makan gini. Apa itu? Makan siang dari jam 11 sampai jam 1 tuh udah paling cocok. Tuh, dengerin Kyo. Hmm. Thank you banget Put, keren Put. Jamuannya Siap. di warung Betawi, Barkum Kakap. Yoi, asli. Enjoy. Oke. Keren. Oke. Mau Gua- kemana lagi nih lu? Masih ada ya harus gue urus dulu. Wah, sip. Nanti kita berkabar lagi. Siap. Kita sikat-sikat nih daerah mana lagi. Sehat-sehat, Oke, sip. Kyo. Oke, sehat selalu Kyo. Halo Ibu. Waduh, warung Betawi. Kakap Ibu Halo, Barkum. Bu. Wah, mau nanya-nanya nih Bu. Udah lama di sini? Di sini mah baru 6 Oh, baru 5 tahun. di bawah 14 tahun. Oh, lamanya pas waktu di bawah, 14 tahun. Di sini mah baru 5 tahun. Berarti kalau itunya mah udah 20 tahun. Wah, iya. Enak banget, seger, euy. Itu kalau harganya tadi yang kepala berapa? 50. Kalau pecak guramenya 60.000. Terus sayur asem 15. Terus tadi pakai apa lagi ya? Nasinya berapa? 7.000. Oh, oke. Oke, Kyo. Kelar nih kita di warung Betawi Barkum Kakap. Oke? Kita lanjut lagi nih. Kita jalan-jalan lagi sama si Salmon. Yoi, kita ngidarin Bintaro, Kyo. Kita cari-cari makanan legend yang otentik, oke? Tetap di sini sama Om John di Jajan Ah.
Nyampe juga nih gue Kiu di Pondok Sate. Apa sih ini? Wah, kelewat. Kambing muda Jogja. Bapak Paijo. Bapak Paijo itu Kiu ya? Haji Paijo Kiu. Wah. Gila Kiu, masih di Bintaro nih Kiu gua. Ngider-ngider bareng si Salmon. Yoi. Ini gue dapet kabar nih Kiu dari followers di Instagram. Di sini Kiu, Pondok Sate Kambing Muda Jogja, Bapak Haji Paijo. Wah. Langsung masuk Kiu. Let's go. Kiu. Kita bakal nyobain nih Kiu. Sate Jogja Bapak Haji Paijo. Kita pesen Kiu. Mas. Satenya sate apa nih, Mas? Ada sate kambing, Mhm. sate ayam, sate hati, sama sate sapi. Wah. Sate goreng digoreng. Itu sate yang dibakar setengah matang, nanti langsung digoreng. Wah. Tutupannya dilepasin gitu, Mas. Boleh. Sate gorengnya satu, sate kambing sama apa ya? Wah, sop. Oke, Mas. Makasih ya. Ya. Kita tunggu Kiu. Dirakap dulu. Oke. Sikat Kiu. Kiu. Wah. Udah datang nih Kiu. Sate sama sopnya Kiu. Tadi nih gue udah pesen sop kaki sama sop kambing nih Kiu. Satenya, wah, sama nih sate goreng Kiu. Kita cobain Kiu. Sate gorengnya dulu nih Kiu. Wah, rawit sih. Ada rawit sama bawang nih. Cobain Kiu. Oke, ada bawang goreng sama bawang mentahnya Kiu. Sikat Kiu. Digoreng sih. Jadi crunchy-nya dapat. Ada crunchy-nya gitu. Ada kolak Kiu. Tomat, timun. Kita sekarang cobain satenya nih. Ini tuh sambal ya? Sambal apa bumbu apa sih nih? Sambal kecap. Sambal ya? Kayaknya nih ada auran apanya nih Kiu? Ada. Lada. Yuk, satenya Kiu. Wah. Wah, nice. Sate kambing. Dikunyah bisa langsung ketelan. Nah, udah cakep tuh. Cakep itu, nggak salah masaknya. Wah. Kaciu. Kiu. Sopnya Kiu. Wah. Seger Kiu. Dia pakai seledri, ada tomatnya, atasnya ada empingnya Kiu. Wah. Pas. Cobain dagingnya Kiu. Wah, ini Kiu. Sikat Kiu. Wah. Kaki nih Kiu. Pas main futsal nih dulunya Kiu. Kakinya di sop. Sikat Kiu. Kakinya juga empuk nih. Tapi kayaknya kuahnya beda nih Kiu. Antara yang kambing daging nih sama yang kaki. Ini pakai seledri, ini pakai daun bawang. Halo Kiu. Bintaro keren-keren. Gue mau sikat dulu Kiu semua Kiu. Gue beresin. Oke? Sikat Kiu.
Kacau Q. Sate Jogja, Bapak Haji Paijo. Wah, juara Q satenya Q. Lembut banget. Sate gorengnya juga oke. Nggak pakai bau Q. Mantep Q. Q. Cabut lagi Q. Oh iya mas, tadi sate ini tuh berapa mas? Seporsi mas? Porsinya sate kambing 70.000. Sate kambingnya 70.000. Sate gorengnya sama? Sama. Sopnya? Sop kaki tadi berapa tuh? 57. Sop kambingnya? Sama? Oh gitu, oke deh kalau gitu. Kiu, yoi. Beres nih Kiu. Kita udah nyikat sate kambing. Nanti kita jalan-jalan lagi nih Kyo, masih di Bintaro Kyo. Gue bakal muter-muter dulu nih. Nanti kita ketemu lagi, kita makan. Tungguin aja Kyo ya. Oke? Masih sama Om John Kyo di Jajan